Nensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Marago bengia nainde umwancho murigile bwite seni Nensoko TV ngukwarigania asamaya ase obwenge magega yogotegerera umuruberiyo oya na toldi nainde gaigo umwancho murigiliria nigo ngusabanga wandero tubwate semiruberi yeto ase emitandao YouTube na Facebook irunyara kuba kwenyorera ya namange nkuru kwedi namura na kwariganiriyo yaigwe asobwenge. Sabari yo mugavana we county ya Kisii Umuske Simbarati koina na Chicheke Basari uchiase abarokiwa be county ya Kisii nigo yeikero mwerio imeyensemo yebunge ya Bonchari abwasomo sangerekano yo okorekana segeti kia Liamonga imeye wodi ya Riana Umuskarati otebire na komento mubaro bwabalia ba kazi mtaani korwa emerongeta bere na batato wika eriweyemo n'ikimisano kera umutinyi nitukoria rere twakire gaiga njasa maleta ngoro kubagaka bagaka no MCA we ward ya Masike West na ndabo gari mo deputy speaker Kisii County Assembly Mheshimiwa Governor karibu sana ndaite wakira abantu baitwa gaiga Bonchari ngambu ya mano sana asogo cha mwenzi korigeli abana baine basari ekere twachage to mwako 2022 mugabana irite chikura umwako mutangani igarwete chimilioni 3 gukikire ward umwako kabere akarichu milioni 5 asikire ward na lero iga otorente milioni 5 iberekire ward erebya gosere bobe Mheshimiwa Governor ndaite gokoboli anengwa kerembu ya mano sana abashimwa baminto batinega babonchari abutokolega sabarabu ya mano sana aigase ward ya Riana na njira wamenyeta Victor Nero mwamsione nkwalente factory yo korosie megati ekobeku ngeli polytechnic igalia echakwanya abantu baito asom pangrio yo bwokwanya abantu baito munogo karabo basi okoraba machoge okoraba anchari na genteke ne pyora Simbarati ne kura erebya gosere bobe contractors tigakorera nimbwate ebintu moranya ari kwagaje ECD kwagaje nyagitari kwagaje kikarabati bona ati akonya korera chipara kiro chieba ngao moje mubeke chumbi ebrata o moje musali tigamba tebe nama kweli okori tema nyokoro musaje osomukungu gendo beke kirata kirimo cha chumbi ge system yeri very clear igaba ngwana bali baminto mbaboli kazi mashinani na decide abantu abe barenge 73 lakini abate bringa 73 nabake mure na decide abantu bagende bakikorosi emetaro barusi amarabayime barubure emetaro makaravati abantu kisengima 1500 km. Abarai na wananchi kurwase county ya Kisii Riana abo bachoretwe kuira mabaga yoburai bw'ekiama kia UDA bago batogirie obochori bw'ekiama ase obochori obwo bwarenge no morembe no botoereru basabira abarai abanene b'ekiama ekyo kubekumukia kugetingia ime yebinyoro. Sawa. Okay, mimi naitwa James Ongeri Machuki. Tumekuwa na uchaguzi leo grassroots UDA. Uchaguzi umekuwa wa amani. Tumeona watu wetu wakitokeza kwa fujo na tumechagua viongozi ambao wataenda kutuwakilisha kwa ward level, constituency level na hata county hata national level. Kwa hivyo nashukuru ofisi ya UDA kwa kazi nzuri ya kufanya uchaguzi ukawa sawa sawa na ndende mama yetenge kiama ya UDA na kikere kiama ya serikali. Igo tumeshukuru sana umarembo linara kiama ya UDA kiabwate asokoro kubachoria sasa vitu mbalimbali ngo sabane bya mebina byo jakora bachoria ku grassroots tiga bitumie mbinu hiyo marembe. Kwa majina ni Enoch Mbungi, nimechaguliwa kama kiongozi anayewakilisha professional
I'm a teacher by profession. Kitu ambao nilikuwa nasema, tumekuwa na uchaguzi wa amani ambao watu wengi sana wamejitokeza kufanya uchaguzi Riana Ward. Kitu ambao nilikuwa naomba uongozi wa UDA uheshimu wale waliochaguliwa katika kila kituo, ili tukaweze kufanya kazi hii kwa urahisi na amani ambayo inadumu. Kwa hivyo tunawaomba nyote ambao mnaotuona Kisii tunapenda amani. Kwa hivyo tunaomba wale ambao wamechaguliwa wote wakaweze kuheshimiwa, haki yao ikaweze kupatikana. Na mimi nimechaguliwa kwa UDA kurepresent wananchi kwa kituo chetu cha Genga polling station, na nashukuru chama chetu cha UDA kwa sababu ukiangalia saa hii UDA imechukua misisi kila mahali. So tunashukuru chama chetu cha UDA na tunaomba rais, hii mufikie rais kwamba afanye kazi na wale watu walichaguliwa mashinani, ili vile tuliona hii uchaguzi tulichukua asubuhi na mapema, na yeye tunaona anaingia asubuhi na mapema. Nechingaki amaberera siasa agenderete kubwatanse bosio bw'obuchori bw'omwaka uri bosio nigo rituko ria rero abagaka b'ekiombekia abagusi Cultural and Development Council bakoragwa n'umunyakero bw'ekiombekio Araka Matundura bamubekeire gutwa uyo kuria egero gekio ky'obuchumbe ebunge ya Nyaribari Chache Dr. Joseph Birundu umuyiga uikeranwa n'abarai ao imeye bunge iyo naboigo abananchi bebunge iyo. Aserieta James Matundura Araka nje no munyakerogo ase kiombegite kanene kia Gusii Elders Council igo tuacha bake asogo chako ganeria oyo minto Birundu amaya otebire nabwato erango nabwato kogania goso asoburai bwa Nyaribari Chache kurende erebwe komonya na ororire nga abantu baito neji council chieito nabakori emeremo baito ao nga kibara bagoteba igo tuacha goteba genda bosio tiga tokobwatesie tiga tokore okorarigo isaine abantu babwate chikura emerobiri yakwanire paka igoraria na riera ikerane asamalieta igonkoro ku Dr. Joseph Birundu ku Nyaribari Chache first engo chakana ko kuteya abantu ba minto asanti sana sabana bake kunyara gosoka kubwate kura egere tunyale 2027 tunyale guchenjia obugambi buli tubikite butari kunyara kubakorera igasi ya kabere matuko natigarete bada tatane kaindiri abana baito abantu bali bonsi pibatabwatie kura omwaka 2027 ese gitokare tutabwate tie kura buno mugusii tobarwe mwana minto mwana ito tari guchikonyara kubwa obugambi bwense igo amatuka yane tigatorobere chiraini aria asiba kolera legislation nande bali bagobeka chikura chiabo bakikishe chikura chiabo njilere registered buya egere 2027 tosoesegie na inje buna Birundu igongo soa asesegie ya 2027 buno mujumbo Nyaribari Chache nyale guchenjia mangana alitagenderete naro nande I really appreciate endorsement na support kuruase Gusii Council of Elders walibanyalile korore gasi litogendete gukoraga iga Nyaribari Chache yogosira not only omwana ito majogu okoruga iga Nyaribari Chache but also our presidential candidate olase kiamagia itoge koruku Jubilee. No mubunge okitutuma saba Cliff Kiseiro nigorera igora ebirasi bibere ase skuru y'oburoso ya Nyamakoroto DOK ebyo birosirie inse y'ekibesa kiria kya CDF kagukwana ekerekyo nigo Gisairo abamukiri abamerere baye igoro y'obwagachi bw'ekiabisi kiabagambi ekyabeire kagukora nigasabira abagusiba bwate chikura nabo igoko bamagega y'omuske Fred Matiangi. Skuru etera ababune bwena ratakoba lakini esenge nchombwate chiskuru primary schools 134 ese constituency igongo tema kere skuru era nyoraga tali boyo emiaka antikalete chumutua emiaka etano nomo nande naboko nyora na iranirega te konyarekana. Tutaendelea kujenga afisi
za machifu wetu, kwa sababu pale ndio wananchi wetu wanapata huduma. Kwa heshima, toa kitambulisho yako, enda pale kwa meza ya IBC, ushike kadi. Bale nga bali togote bana oturamo na matiangi ngoro kyango koboko na ando sasoka kapisa ngoro kyango bali toli na matiangi. Lazima tutene neno mwano ito. Kama mbaya, mbaya. Kama mbaya, ese egia iskali, eito tigere. Ne chama ya Matiang'i ekoro ku Jubilee. Nande ndoche mwachakire kubwenera, maando che rangie mbaliriyoka. Nyasaba siseni n'abantu abayabanya makoro. Nende korasuka kora chinsamo chetu cha usi tukumanyi wanga muri wense umuske William Ruto litukulia rero okolire taro ya yemiye county ya Murang'a na gusemia bamenyi ba mathioya kubwatesia baraibaria bari na maroro na ndebe bwata magenderero umuchiria baraibaria bakubagana bananchi bugesaku asatebire kero muraini gagochorwa asengencho yemiremeri akolire. Unajua kuna watu wanafikiria kwamba watanifanya matusi, waniletee makelele, sijui nini, ati wanitoe huku mlimani. Mimi nataka niwaambie, hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Mimi sikubebwa nifike hapa mlimani. Mimi nilikuja hapa na nikatengeneza urafiki na watu wa mlima hii. Na tunajua ni kwa sababu gani tulitengeneza hiyo urafiki. Ni kweli ama si kweli? Hapa kanisa si nimejenga? Hapa shule si nimejenga? Hapa barabara si nimejenga? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje watu wa Murang'a? Mimi nawauliza hawa viongozi wengine wote. Mimi nawauliza viongozi wote, tuwache siasa ya kugawanya wananchi. Tuwache matusi, tuwache ukabila, tuwache chuki, tuungane kwa sababu umoja ni nguvu. Kinauliza nyinyi, wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sababu ya matusi ama kwa sababu ya kazi amefanya? Ni kazi ama matusi? Ni kazi ama sura? Ni kazi ama kisirani? Si kila mtu anachaguliwa na kazi yake? Abasai baburi gugwesokia na kwelikia somurobirio National Youth Council naliyo barachigochora baraibe kyombekyo asobochori buguchia gukorekana umwaka uyu ukuno kuboria kwarwegwa na umosio bwekyombekya NYC umusubati Gloria Wawira chinga kyalenga sege kare kyo gikoragwa no munogeri gwe serikali Isaac Mwaura korengana na Wawira nigatebire eyunere nchireyemo yokoenekya amariugi y'abasai nkwiwe kanale ase chisekta ao anenase uko murekera umuchando wo kuboria kwemeremo. How can one be a voter and how can one be a candidate? So one, any young Kenyan between the age of 18 and 35 is eligible to vote. If you're a Kenyan, you're within this republic, you're between the ages of 18 and 35, you're eligible to vote. All you have to do is register to vote. It's that simple. We will provide a registration link where young people can register online, more likely than not, and other platforms. We will also explore, it will be more likely a hybrid approach where you can either register online or physically, and we will wait for guidance from the Steering Council on that. How can one be a candidate? The National Youth Council elections of certain members regulations of 2021 provide that for one to be a candidate, one, they must be 18 years of age. Two, they should be a Kenyan citizen. Three, they should be nominated by 50 people from the ward where they hope to run. So I am from Westlands ward, for example. I want to run there, or we are in Starehe, CBD ward. I want to run here. I must be nominated by 50 people from this ward. There will be a nomination form that will be available on the website to download and fill, and we will provide digital as well as physical platforms for you to resubmit the form. And then last but not least, you need a letter of introduction or a letter of recommendation from your local administrative lead. So that's usually your local chief. So for example, you want to run in Ward X, your local chief in that area can give you a letter of nomination and you'll be able to become a candidate. The last qualification is a high school certificate. Uko umemaliza form 4, kama watu wa CBET mko umemaliza, and then you are able to run for election at the ward level, and from there onwards it's a delegate system.
One of the things we do very most importantly, we've spoken to the whole idea of 4@4, sharing opportunities, but we also act as a bridge and a connector between ourselves and, for example, platforms that are already offering work. So one good example is, for example, the Kazi Maju program. Yes, it's Kazi Maju. It is a noble initiative by our administration to connect young people to opportunities abroad. So you'll find sometimes young people may not be able to know how to connect to Kazi Maju, where to go to get the information. Through the National Youth Council, through our social platforms, through our product like the Youth Passport, we're able to communicate to young people, connect. And so what you'll find, because the National Youth Council is a default contact person for the young person, before they go to ask maybe the State Department for Diaspora, how do I go Maju? They'll ask the National Youth Council. And we act as that person who's connecting them to opportunities for different places. Nekiombe gekorwani busaria ime ya Kenya kiabekiro mukia gukorwani busaria gwitira igitambo kirekeya yokotanga baria banchete ose baria batachetense ase birengererio mono chinga kichiga chia siasa ukwana ime ya Bungoma ekero kigikaro nabo bwatani ao umukonyi bwekiombe kyo Shangale Inchololoi otebire igitambo kirekyo no kwenekia nga emeroberio yense kurwania obusaria yabekirwe na inde yaikiraniwe. Electioneering period has grievances that people have, so it's important for us as parents, as readers, and even as youth to understand this and be able to be alert to avoid anybody exploiting our problems for their nefarious intentions. Vijana zetu kujiingiza ndani ya magurupu maya. Kwa hivyo tunahimiza madrasa zetu, tutakuja kutembea kila mahali tuone kwamba ni masomo gani ambazo kwamba tunafundisha madrasani. Asa sisi watu tunaoishi na ulemavu, mtu anaweza tumia hiyo nafasi yetu ya upungufu alafu akuweke kwa grupu mbaya ili uende uharibu mahali. Na waomba mtu asa watu wetu wanaoishi na ulemavu, mtu asije atumie upungufu wetu ati akupe pesa wewe uende uharibu mahali ama uende uwe mtu fulani. Mwancho murigereria oinoro mwerio wa mangana mayaso wenge ase chinse chiga ikomiri tukore chuma kurenda ya nayanda mangaso bwagare tubwatie enseyemo ne chinse isato asiri tukore rero yandra gutigara ime ye TV bwanchete yensoko ekero togosemia gokogokia boigona gukumanya kabeno mogoro bumuya iretariane ne dinamora.